Hasunchi, chihata, kaka. Kay rimanakuninchik chihata y kakaja ñuqanchik. Más que nada kay musu sipaskunapi y musu qharikunapi ñuqanchik kay rimanakunanchikpaq chayanchik chay etapa de kuyanakuymi enamoramanta hinaspa ñuqanchik huk qarimanta ñuqa pasaypi huk qarimanta enamorakuruna hinaspa ñuqaqa chay qharipata munasaq yachayta imatan gustan imatan munan imaynan kachkan allinchu tal vez ukhuch kanpas ñuqa qalayta yachani chaymantaqa raykupakuchkani hina chay yachanaypaq pero como rimanakusaq ya frecuentemente parlasaqku mana discusión mana peleasqa hinaspa chay relación funcionatija niki chayasaqku chay casarakusaqku hinaspayka machu payachakanqa kawsasaqku kuyayanay wañukunankama chay comprensión chay funcionatija ñuqaykuqa machu payqa kawsasaqku kuyanakuspallayku chay primera vez kuyanakuykarqa chayna hina machu chakama chaynaykunkama chay comunicación parejapi kana chay yumpa importante rikay rimanakusunchik comunicación confianza kanan respeto chay mutuamente comunicación respeto chay ay yumpa importante chay relacionanchikpi rikay parejapi yumpa ay kawsanakunanchik chay tal vez riki mana chay riñunchik tupatinqa misiwan alhina peleasunchik mana ayita apanakusunchikchu llumpaytaña kuyanakuspapas riki chay mana riñunchikta tukutinqa mana riki maynaña munatikipas mana kanqachu riki chay respeto tal vez mana kanqachu chay mana comunicación kanqa riki chay chay comunicación katinqa respeto katinqa comprensión katinqa kawsasunchik machu payakamanta riki wañunakuchikkankama riki chay casarakunmanta chayachuwan riki chay kawasqanchik hinapas chay huklaw hina kay llaqtapika riki chay homicidio kachkan huknin dejaron huknin mana kuyachkanqa riki chay celoswan riki wañurachimpas imatapas ruranachik riki mana chay comunicación katin chay parejapi chay yachaypa nisqanpaq hina mana chaykuna pasananpaq ñuqanchik chay adolescente kachkaspallaqa chay enamoramientopi chayasqanchik chay parejanchikwan rimanakusunchik chay rimanakuy kachun frecuentemente mana chay más adelante futuropi mana chaykuna pasanapis homicidio feminicidio mana chaykuna pasananchik ñuqanchik chay rimanakunanchik frecuentemente parejanchikta riqsinakunanchik chay etapapi o sea kay rimanakusqanchik temaqa ñawpa ñuqanchikpa musu sipaskunapaq mana ñuqallanchikpachu sino kay papanchikpaq mamanchikpaqpas porque aún rimanakuypi ñuqanchik familiarmente rimanakuyman chayananchikqa chay kaqta riki ñuqanchik tal vez cometinchik errortapas mana allinta riki chay pichqa kachkan chay mana allin comunicación kanki riki chay huknin kachkan chay rimanakuy impositiva chay riqsinakurunchik pay huk llaqtamanta kuyayanayqa huk llaqtamanta huk culturaypi kay evangeliopiwanmi ñuqa católicama riki chay riqsinakuspanchik chaypi ña hogarta formarutikiqa chay cultura riki mana allinchu tupananchu chay sunqunku ya kawsachishkatinña huk wasipiña familiata formarutinkuña riki chay mana allinchu riki mana allintachu conversanku rimanakunkuchu hiñunta tupanchu chaypi mana tupatin riki chay imapas kan peleo misiwan alluhina peleachkanku riki mana comunicación kanchu riki chaypi kay qatiynin rimanakuynataqmi rimanakuy extremista rimanakuy extremista ñuqanchik chay iskay kuyanakuqkunapaq nichuanchik kuyanakuqkunapaq parejapi yumpa kan discusión imapas yana yuyajuna qhawakunchik porque yumpa discusión mana comprensión kan siempre chay parejanpata huknin pareja qhawachkan fallasqa llanta error llanta kanqa mana chaynata wawakunata wawanchikkunata manchaninkichu
Juanchita Pokura porque si no pasa el problema con la cuesta trabajo. Yo Juanchita negatividad. Chay nada, si dispara chay. Relación en chay pare cancha, si casa de casa de pues no manches chay. Chay ha hueva con a sufrir. Chay una cha, hati ni cacha, comunicación encubierta. No, chay, comunicación encubierta, encubierta. Por ejemplo, hay más problemas que mi tiburón dice nada, pelearon y dice y pareja más hoy, mi chane, we are such mana tal. Kita we are tiha, tiburon ha, hatiruan was man, mana ya hawa kai mana chi, China problema kita hati ko amigo a pasar las paredes, una problema política chao mana confianza kan chay pareja, mana chay confianza katin hacha, ima tuku ya relaciones tuku no ni chay warme o hari pahari kyao mana kanchu confianza chay ni chani ko sentimiento de we ay kusa mana chay problema kita we are tipa maharuan ka payaruan o daharuan ha pahari chay pahari kyao chay comunicación encubierta mana expresan hecho sentimiento ita imagina sentimientos hay tarikiao mancha kuiman chay comunica que hatis niña entonces ya chico y crítico comunicación crítica chay eso página crítica chay pareja chay kuya yanan kuya yanan crítica yata yacha juzga yata chay ima pasa mana linda churuaran kuya yanan chay kukuneja juzga yata crítica yata humilla yata yacha mana kunkichu juanjo kati fallaron caja mana kuyawan yachu imanas insultachkan ya ima payata error nenta hawakunchu pa mana hawakunchu imayna paykachkan imapun fallachkan sino huknillan pata hawachkan imapis fallashkan mana chay susuninanpaqmi hanchik iskayninchik fallananchik imapun fallachkan imanasqa chay relación mana allinchu richkan hinata iskayninpi hawananku maypimi fallachkan tal vez iskayninpas fallachkanku chaypi hinasqa iskayninpi fallashkanku psicólogo familiar mana chay relación imayta purinanpaq imayna kuyanapurayku primera vez yumpay kuyanapaq kana chayna kananpaq chay recuperamankurajpas iskayninpi rimana chay marica chayna kuyana conversación chay yumpay importante nika ñukanchik chay vida pasaqkuna rikya chay comunicación hatunninllaqa chay comunicación rimanakun interpretativa chay interpretativa chay nishkanki riki qusayki parejayki pasaron yanka jaja piensachkankiña quizás chay secretariawanpas o alguien trabajadorwan paypiña piensachkan paywanqa ña kapuchkan dejawanqa engañawachkan nispa rikya mana confianza kan chay de frentitaña chayramutin wasikiman jaja engañawachkanki chaynawachkanki mana allinta amenazaykuspa mana allinta rikuykuspa ñukanchikqa selachkanchik riki selayña chay parejaman mana chay kananpaq riki yumpay importante chay comunicación kana riki rimanakun mutuamente iskayninchikta riki chaymi kay hawasqa pichqa yachachikuy hawasqanchik hina kay yachachikuykuna hawachiwanchik yumpay chay parejapi mana comunicación chaypaqmi kachkan kay iskay pausakuna y allinta chay rimanakuy kananpaq kaymi kachkan o sea ñukanchik pareja kuyayananchikwan allin kananpaq allin relacionninchik funcionarinanpaq chaymi nisaq chay como escucha uyarisun comprensivamente uyariykusun comprensivamente por rimaykusun asertivamente chay comunicación uyariykusunchik ya chay por ejemplo ñuqa pusay yanay rika o rimapayawatin uyariyta yachasunchik uyariyta chaymantaña rimakun rikya aputasun imayna rimasqanta chay problema lluqsinanpaqmantapaq rikya chaymi yumpay importante uyaranakun chaypi rikya mana chay peleo kananpaq mana chay discusión kananpaq rikya allin apajunanpaq chay pareja chay relación wañukunankama riki chay chayñata
kananchik mana yuyawan rimananchik chihapta kaqta mana chaynapi yananchik o huk runakuna mana juzgawananchikpaq chay rimasanchikwan seguro kananchik imamanta rimachkanchik yachananchik mana chaynapi mana mana yananchikpaq o runa masinchiktapas mana dañananchikpaq ñuqanchik rimasunchik imam kaqta riki mana yuyakuspa chaypaqmi kachkan comunicación kan kimsa comunicación chay kimsa comunicación kachkan riki chay comunicación agresiva chay comunicación pasiva chay comunicación asertiva riki chay comunicación agresiva hatun voz riki chay qhari kaspa warmi kaspa riki chayna hawasqanchikuna peleanku mana allinta rimanapi comprensión kanchu hukninpas voznita hatariru hukninpas chayna hatinakunku peleayña riki chaypi harin aw chay comunicación agresivapiqa mana allinchu kan comunicación mana rimapayaku chay comunicación pasiva ñaña chay rimaykusunchikmi chayta kay comunicación pasivapiqa ñaña ñuqa rimachkani hawasqanchikkuna por ejemplo ima rimasqa ñuqa rimayta munani hinata huk chay comunicación agresivapiña kaqnawachka imapas ñuqa munani rimayta pero mana rimanichu mana expresakuyta atinichu porque tal vez manchakuni tal vez chay temorni kan chay manchakuyni tal vez maltaqa rimarusaquni mana confiakunichu ñuqapi mana segurachu ñuqawan kani ima munasqawan chayqa mana kananchu chay kanan rimaykusunchik rikay chay comunicación asertiva es ñuqa seguro kasqa riki seguro rimasqaywan ñuqa ciertun paytam rimachkani ñuqa seguro ñuqa yachani chay rimasqayta allinmi rimasqayqa kachkan riki chay seguro riki sientikunanchik kikinchikmanta imata rimasqanchikta yachaywan riki rimachkanchikta ñuqa rimasaq chay seguridadwan yanaypaq chay seguridad iskay asertivulla riki chay comunicación allin pareja kama riki chaypiqa riki allin comprensión allin comunicación riki chay kay hawasqanchik hina kay kimsa pauta rimanakuninchik o sea chay analizaykunchik ñuqanchik mayjin comunicación kajani mayjin rimanakuninchik kani mana chay allin riki chay comunicación asertiva iskay riki parlapallanapika firme claro qanpas yachanki allinta rimasqani ñuqapas yachani allin rimasqa iskayninchikta uyarikunchik riki allinta yachaykuspa riki chayna ari ñañachi chayna nisqaykipina ñuqanchik chayasunchik enamorananchikwanpas allinta yachananchikpas comunicación asertivata complicananchikqa chay comunicación asertiva chay amaya chay comunicación pasiva agresivataqa mana practicasunchik chayta yumpay malo chay destrucción apawasunchik riki ari ñañacha agresiva pasiva chaykunataqa mana chaykunataqa wischunanchikmi si tal vez qan ñuqa chay practicashkanchikqa o hukraqta rimanchik ñuqanchik riqsiyta kunanchik rika mana chaykuna pasananchik chayta mamaykipas papayki chaykita wasita tal vez chayna kachkan chayta cambiasichusunchik rika rimaykusunchik paywan kuska allin yachakunanchikpaq mana chay discusión kananpaq riki wañunakunankunamanpas papayki mamaykiwan kanankampak riki manaña chay psicológicoman o sea traumakuchkankiku mamayki papaykiwan mana peleakutinku mana chay comprensión kanchu riki chay ñuqanchik tal vez hermano mayorpas kanchik ñaña chaykunchiktaqa chayta hawachishkanchik riki papanchik mamanchik chayna peleakutinqa imataqa tristeza chay wasipi kan riki mana alegriachu imaqa colegioman riki kutinki wasiypiqa peleakushkanchik papayqa mamaywanqa imataq kay ruwasqa chay allin kananpaq riki chay rimaykusunchik papanchikwan mamanchikwan hermanonchik mayorkunawan riki más que nada riki chay allinta caminachunchik ñuqanchiktapas chay paykunatapas riki chay ari ñañacha chaymi practicananchik chay comunicación asertiva ima mensajechatapas uykuchwanchik tal vez hawasunchik musisipaskuna qharisipaskuna o sea
Ima mensajito ni hachkai kuchanchi. Kay comunicación hace para che más importante núcleo rima sanchi matacha. Rima na kuya. Kuna yamba rima. Confianza kana aritu nukanchis kayninchik parejapipas ripyaw confianza chay comunicación asertiva te mama tayta ñaña chaykuna practicaykusunchik rikaw. Ajá. Ari ñaña chaypani sample hina musisipaskuna amiguchikuna amigachikkuna practicasunchik. Si ñaña chaypani sample hina manaraq practicashkanchik tal vez hampi uñupapi chay kasukuna agresiva pasichkan ama chayta pasita kusunchikchik porque chayqa muchas veces chay comunicación pasiva practicatinchikqa chay bullying nisqakuna chaychik hinata hayka noticiata hawanchik chay bullyingwan llumpay musisipaskuna wañuchkanku wañurachik kikillanku wañuchikunku. Mana pipas kuyawanchik nispa riku mana mejor wañukusaña wañukun suicidakunku rikaw chaymi kachka mas mejor chay mensajita yaquykusunchik chay yapa runakuna tal vez hawasunchik rikaw chay comunicación asertivata ya practicaykusunchik. Comunicación asertiva. Practicasunchik ñañacha ñawpayqa. Wasikipipas practicaykuy yachayta quykuy. Gracias. Bye. Bye.